Gukora siporo ni amahitamo y'umuntu mu myaka y'ubukuru. Ni amahitamo afitiye umumaro munini umubiri wacu, gusa hari andi mahitamo tugira mu myaka y'ubukuru akaba atari meza ku mubiri wacu. Amahitamo adushyira mu biganza by'ibyago tunyangingo tutazashobora gusana. Mu gihe cy'imyaka 20 kujya mu birori biba ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu. Twese turabizi. Mu birori tunywa amayoga n'amatabi menshi cyane. Buri wese arabizi ko imyotsi y'itabi yangiza ibihaha byacu, gusa nanone imyotsi nk'iyo ntabwo ariyo byago byonyine muri iyo myaka. Kuva tukivuka, amatwi yacu abahora kubitwa n'amajwi arangurura ku rwego rwo hejuru. Ikibazo gikomeye gikomoka ku majwi arangurura cyane giherereye mu gice cy'ugutwi kwacu cy'inyuma cyane cyitwa cochlea. Muri iki gice haba ubwoya bwinshi kandi buto cyane twavuze mu gice cya mbere cy'iki kiganiro, ubwoya bwitwa stereocyle. Ubu bwoya nibwo bushinzwe guhindura amajwi twumva mu bimenyetso bikorana n'ubwonko, signaux nerveux. Bukaba ubwoya bworoshye cyane ku buryo imidundo cyangwa ingoma zo mu mazu y'urubyiniro akubita, ubwo bwoya bugahita butigita, ndetse bumwe muri bwo bukanapfuka, kandi ni ubwoya budasimburwa. Buvaho bukaba bugiye burundu. Ibi ntabwo bituma turekeraho kumva, ariko ubushobozi bw'amatwi yawe mu kumva amajwi asakuza cyane buragabanuka ku buryo amajwi asakuza atangira kujya kumena umutwe. Ibi bisobanura impamvu abantu bakuze banga imiziki ivuga cyane abana babo bavuza mu rugo. Mu gihe cy'imyaka 20 haba indi soko y'ibyago ku mubiri wacu: ibisindisha. Ibirori birimo amayoga nabyo ni kimwe mu bigize ubuzima bw'urubyiruko, ariko inzoga ku buzima ni uburozi. Iyo zinyuze mu maraso yacu zigira ingaruka ku nzungano zacu no ku mitekerereze yacu, nk'uko twese tuzi uko twiyumva iyo twasinze. Uducupa 3 ushobora kunywa twongera umuvuduko umutima usanzwe ukoreraho, tukanongera ingufu umutima usanzwe ukoresha mu gupompa amaraso. Ba nyirukunywa twumva dutekanye cyane, ntacyo dutinya, kandi tugatakaza ubushobozi bwo kwigenzura dusanganywe. Uko twiyumva nyuma yo kunywa icupa rimwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4 biterwa n'ibikorwa byo gutumatumanaho cyangwa se uruhererekane rw'ibimenyetso by'ubutabire, reaction chimique, bibera mu gice cy'ubwonko kigenzura umutuzo w'umubiri wacu n'uburyo bwo kwigenzura, igice cyitwa cervelle. Umusemburo w'inzoga iyo ugeze mu mubiri utera ihungabana ry'utunyangingo two mu bwonko tuzwi nka neurone. Tumwe mu tunyangingo cyangwa neurone tuba dufite ubushobozi bwo kwakira ibimenyetso byinshi by'ubutabire byoherejwe n'inzoga, ariko hakaba izindi neurone zihita zihagarika akazi kuko zitabashije kwakira umusemburo w'inzoga. Ukongeraho icupa rimwe niko utunyangingo tw'ubwonko tudafite ingufu zihagije tugabanya akazi. Bitewe n'uko umuntu aba yanyoye ibicupa binini nka 5 by'inzoga mu masaha 2, ubwonko busesengura inzoga nk'amazi y'umurengera mu mubiri wacu, bigaha impyiko akazi zidafitiye ubushobozi. Ibi bikorwa byose bibera mu nda no mu mutwe binaniza umubiri ku buryo ejo mu gitondo umubiri wacu uba ugomba gusana ibyaraye byangijwe n'amayoga twanyoye. Umwijima niwo ufite akazi ko gukora isuku y'ingaruka z'ibirori twarayemo. Umwijima niwo centre ishinzwe umutekano mu birebana n'ubuzima n'ubutabire mu mubiri wacu. Ukora imirimo irenga 500. Muri make ufata uburozi ukabuhindura inkingi z'ubudahangarwa bw'umubiri.